Inu ni Mutongoi TV. Wamukite ata mwenda museisia wa Mutongoi TV ngwatani ya mukamba umundi ni muthenya wa gatano kipindi kila wetelile kuma wa gatano mpaka gatano wa umundi ni valatokula na sia wenu ne kwete asani kibadhukanyo ne kwete andu beki badhukanyo alame na kinengo kinene muno ni kenda ukaithia indi ni wa mamanyanu na wi wa gatano ni kwete andu mena talent kibadhukanyo aini comedian actors and make badhukanyo ma DJ ma MC kila mundu wisaidha ena talent ila walita kukoni ni kenda ende ukaisaidia ni wathi mwakini kipindi chaku kila kio some the sia kutanethia na kumanethia va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba na indi ambao twati ya yundi ni wa mitandao yetu yamekumuka ile Facebook tu live ni Mutongoi TV na indi ndini wa Facebook page tu Mutongoi TV no tu the live no kwetha post nikitapune na musanii comment vu ni ngwetha indi ngisoma comment ya kuna indi page ya kweta Steven Muema Kenya nombo na Winake na musanii akisha indi ni mweki ya comment ya kukundi na Facebook page ya kweta Steven Muema Kenya ni ngwetha ngisoma comment ya kwele kitendeni wa mutandao wito wa Facebook indi tuatendeni wa YouTube ni Mutongoi TV official, Instagram ni Mutongoi_TV na indi wadendeni wa mutandao wa Twitter we tweet @Mutongoi TV ke @director Muema tutumite #wenu na indi wandume watumaniwa kumukuvindi kusila ile itatu kenda ya muitano ile itatu kenda ya muitano bado ni ngwetha indi ngisosoma utumaniwa kumukuvi ambio tuma utumaniwa kumukuvi ile itatu kenda imwe itano nekenda ndabi usaise wiba na indi wendo tabio musani ulatu nake chao musani ulatu nake muthenya no munthi ni mwini wa mbathi ya kumukumia na kumutaya muye na necho kitumina kukwikia wathi wake nikenda manene musani we yumete muno ni musani we na talent ya kwina mbathi ya kumukumia na kumutaya muye eta wa Jossy wa Lucy no kwetha wimana okewa wake ngewa yake sabale yake wini na indi ono wisi tede ya aina ningewa yake Jossy wa Lucy nita wa Steven Muema kalibu ndeni wa Kilungu lakini naenda kwamba kusisi ondo wasite pande za Ndongo ni tuko locked ni moviamu no usuni Rashford Kavwele Jeremia Mutua Paul Mbite Tunde nikiwa Mombasa Portrees Upper Babos Logistic ni moviamu no Junior Antozo Mbite Steven Muema wa Mukato Vama Chako Simetambo Yesawa Metambo Yesawa ni Mutinda Doko na endi Nanzi Njoki ukambia Tunde my darling teacher Mutinda Mwala tu kwete leview karibu na indi David Munyao ovaka thayo ni locked ni muviamu no David Munyao mbete mwene Evans Chalo kambia ovanga liko siya kayole mitambo isawa ni muviamu no kwa we ula wende na kusesi ndini wa mutandao witu wa Facebook live na indi owe wende na kusesi ya TV ni wetumani waku sila ili itatu kenda muitano na weke ya comment ya kundini wa Facebook page tu Mutongoi TV na indi ndini wa Facebook page ya kwa Steven Muema Kenya neto unena ninyi nita wa Steven Muema kalivu tuambie Kilungu wamukitatu na mukanisa kula wa andome sawa andome sawa pio nendo sisi kamera ya ukedia museisia na wi mutavye nigo na kwa sene Jossy wa Lucy yu sisi mutavye nigo na weka hata museisia wa kwa wi balaba onde wini na ukedia kioko cha umundi idho na kwa Kilungune ninye Jossy wa Lucy kana Josephine wa kwa wa maingi karibu sana Jossy wa Lucy kazito kane fani kuma ba Jossy wa Lucy ndonda isito ya kuongele kana Jossy wa Lucy sito yuma kana sito yakula ikibandeni aye isito ya kwa ikibandeni ni Josephine wa kwa wa maingi wako ni sito itau kana yangima no na hata yangima sito ya kwa yangima ni wako wa maingi isito yangima ni la mundu nenga ya siwala waseiwe tini kinemu aye ni sito ya kwa na wale yako tumia ndeni wa wathini nondo ni ya saa na pe maundu atatu ana nenda ku consider nondo ni Jossy wa Lucy laisi nondo Josette Josephine na kana kwa kambe yes Lucy ju lakini ukole safari no ya kwina hii ya mbela ba betu tambeto bilika kwa isa bale nikenda ndo mama musema manekana masese Jossy wa Lucy musine ba na umete saidia asante kwito ni wote makueni ngutwa momboni alama anze isemebuka Biyani town kataoni kala kanini to wa mono keta wa Biyani wote ngutwa makueni ngalisia shimo kanati wote town ya yeni ngosonga kwito ni bubeta wa ngutwa kosyawa na kwa ni momboni na kauto ikalani ya weketa wa Kiriyani
ando mebu manzi yaisi ninisi nibo useto na bando no voto itwe ndwaitwo pumbe yange mumboni na indi mwenda musaise wende no saise kilungu cha weno va mutango TV ngwatane ya mukamba ni kwete asani make bathokanio okay wenge wayo ukamamana moni au na indi muthanyani wa munditu na Jossy walusi kuma wote countini ya Makueni kuya kwa kale mchalo mutonga na indi ni kuite wende no ndume otumani wa kumukuvi kusela ili itacho kende mu itano na indi ndini wa Facebook page tu Mutongo TV Facebook page ya kwaita wa Steven Muema Kenya akisha ni wa like hii na indi pe posti ibu ni ukuleti ya usiaise wiva indi ni na musani umbite Eunice Muema umbite Steve kipindi kisa tuivamwe na mutinda umbite Steven kivindi kisa wa ngeze si Jossy ni muvyamuno indi ya notuma comment ya kunike na tuende ya nonena ni wenga likwesu na itutuenga likwena ndu tukwende temuno na yue kwa tuwapie hii sabalino ya wini ya mbila sabali yakwa ya wini ya mbi yotene ni primary school primary school ya hiva ya ikundu kwito wa Kimumo primary school Kimumo iyo Makueni bau Makueni bau bakubina mumboni na yela nasoma ninethiani na masomo lakini mala maingi nala nethana mabukweli mwalimu aisomethia pe kindu naandika ani wosa aji mwalimu gosomethia wende na kuandika ni fact ndio kana ile au nasio mwe wakana na mzeni emwe really yes makuli mwalimu isomethia no andikira wathi ngai ai mwaminifu kwako ye na mbili kuma class kuma form 2 songo ni bona thiani na chemistry thina ni chemistry bede kitio chemistry thina se iweka no ne wa mondo meta ma mall concept mata dama meno na kanisa mama mae matangi primary whether you know primary nice sawa pia you was it na bemwe ona nda na nati ya school ndiandika mbathi na okao withiani o sawa but ni ngaitu ibinda yuandika ambathi cia kuika na andika ambathi no cia Rose Mwando jipange sawa sawa na andika wathi kuma ngoni na akili ne wa wathi ukite ngandika bandu okangata ne wa winete kaundu ba chongo ngewa wathi waina na tune wina mbiti kana utana mbiti wina jo na ndiandika na tune iri main although na jola je sako after some time ngamanoni wathi ko na ngaiyabu mabuku na ina mama nyingire mbati na yu woka ile sila wende kwikara anytime ngithauka na ciana ingi to isomethua but ndiamba kwikocha mwandimu lakini wathi usindia kikisha ndo nola break time no ni umino gildie na yu wa wina hapa mina kuandika kana ka mosie ndithia ko mukamba kawaida byo kwithia ni wetha si na ndangikima muthoko indina na mbiti yes yu muthoko ni okiki na kuna ngwende ndini anaku masonine wethia ni sawa pia ndo mama naka na waandika wathi andu ingi mayama na kila ngwandika kwanza muona hata composition nundo composition na isawa lakini ino yake kamba kana Kiswahili niyo amachanganya composition wa isawa pe tumesema mtoto yake hai composition to school we the day was like this kana nunuli kana kumsema kama tuweke kwa composition tambe ligani matuwazu ko itai kali zie bindo iko itai ko itola was the day was sophisticated mwalimu atomwa gebya oekwo the birds of the sky were chirping and chirping the nearby trees akini weza kula ni weza they were loitering akini bado pepe mnongine we abanga the rain to primary the rain started ndo na njona tangu wa composition esa como nata composition ayo mubango ni lugha ya tiete wandika sia language iba English Kiswahili composition sio ndeni ndiko ase bathi naandika muno Kiswahili na Kikamba ndia andika wa Kisongo evinda yuta hii mtatapa taita mwaka wewe 87 kote haja ala maite 80s ni kwa composition yes kwanza muno ango sia maga out of 40 umuntu ndisi maga out of 40 no tamba out of nye wa magi out of nona mwalimu tumagia 20 mwe mambao out of 50 out of 50 grammar tuiko Joshua mamaga out of not mamaga out of 50 around out of 50 40 but wona wakwata 38
Oyumo kama handwriting wese sangi mwandiko ni wokomete. But kisongo kipiwa. Ame na maichango muno ni mwandiko. Ame maiko. Mama yaitha konga. Lakini nito asitupase kapenzo basilanti tu nikendo kesi vento akandika. So wambia kwandika mbathi ya naambia andika mbathi na naifile. Nini okule ebinda yu ya 80s. Andwala wa maluki up to ebinda andwala mewe ka muno mesike muno nawo. Ala maina. Kwa kuito leti usiena thina. Lakini wezo kwataka leti wegwao maybe kasanga. Kasanga ti studio ni waina. The kasangas. Maina sana the gosos. No kwigwa bedi ngoso. No ndi bezo lipoka mwetu aso agetiyo yo weta wa peace moluyu. Epinda yunda ya namba oka. Ndiye seka na ikono ndo leti ndo isisi yona frequency ndi abikete kwitu. Pambe yako ka iyo mbe adu yako. Yunambe yakwigwa mbathi pwende neza kwithiana na. Kwani rose yako kende? Anje alosi no wame tokitewa bailo binako. Kweli? Anokyo yu? Losi tiwatani. Jip ni bebe. Wadi sino weso. Nitakukimbilia ya bwana. Sino mbathi inokie bao ba 97 siya kuwa mno 98 na. Ipinda sino lea umejivalia ngozi ya kondo. Bas. Kwaya siya imali. Na wanitenda. Ene kifutachu. Na ito tadina nai. Na yada? Ndigwa kizo ili jani changa dhambi kazini. Wethi ya indu na kwatia ni dhambi kazini ama ni dhambi ya siri. Lakini wethi ya wineta vyo ona baleti wino. Na inyo kulie nondo ando ni influence ya muno ni mbathila siekuno ebinda yu. Ebinda su mbathila waina sienda wana na isu sia ebinda su ya zilizopendwa kana nondo you know na yu o yu la winete ni sia matukwano. Ibin isu andekate na ebinda yu seiliala. Mbathi isu wewe bana andikiete ebinda yu. Inasiye kukito sina neo pa yu ni ebinda ni. But the writing ni ngoko nzinda. Yeah. Na mana we current kwa nini ki? We no ulikana na ino ingisi yao. Ningaito. Wathi wa kuambe isu andika no ulikana wewe. Na andikie wathi umweta wa masumbuko. Na nawe na volume 1. Kwa hithi ne binda yu. Ila yo ya longosa ya biti. We ni kwangwete. Ala. Ni kwangwete ya indi. Ndiye zini itechawi but na iko na imosia na ikana. Lakini na egwa maeze mekwa makwete ndo ina mbesa ndo ina ndo bandu wakindu. Yeah. Kwa hithi na kwa. Wandika wathi weta wa masumbuko. Nandika masumbuko na wiye bukune. Na ati sio mbinge ni mbinge sio mbinge pyo. Then wathi sino no likana ndo alika Catholic liyo wini. Masumbuko? Catholic liyo wini. No asia ku record. Nina record ye. Aya twende kazi. Na inio. Kwa nini mnajisumbukia nyenye na mimi Mungu ndimi Mungu wenu. Ni wo wandikite wathi wambe yu. Na andikie we wambe na. Usi wa class kewe. Kindo standard 3-4. Pauo. Ni wandikite wambe. Haya. Mwenda museisia ni kilungu wenu. Vamutongo TV ngwatana mukamba we na kwa Steven Mwema kwete ende na tumotumani wa kumukuvi kusela ile iteto ukenda imwe itano ni na Jossy wa Lucy ninge waende yemaana muno na ende then wa ile iteto ukenda imwe itano mbete hello Mutongo TV ni Soni wa Salon Mlolongo Jossy ni baraka kubwa kwangu na kwa kanisa la KAG Mlolongo. God bless you mom. Aya Mwema kivindi kisawa Vuneros Mutuko ni muvyamo na Morning Steve na Lucy na wa Lucy ni mukwete nesa ni Lydia Mukai Thika Makongeni ni muvyamo na Morning Mweni witu you are a hero we love you. Iko sawa kabisa ni Magi kutoka Kilala niko huku na hii mbesa salimia Jossy ni muvyamo no ni Peter Ngui mwene chondo kuma mutomo mwala ngilone ni tuned at Mutongo TV ni muvyamo no Peter Ngui mwene chondo. Hi director Mwema, wow that was a wonderful voice sauti ya kumtoa nyoka pangoni ngethese Jossy muno na wimwe ende oundi ni wa Kristo na kuinivasa ngokwete loud and clear Nairobi ni Sylvia Mwekali ni muvyamo no go mommy, I'm so proud of you. It's Nancy Cosmas, her second born daughter Nicolette from Mlolongo. Me your daughter? Yes. Like biological daughter? Kapisa. Ala. Second born. Aya muke
ni muvyamu no mwenda musese wende no sese kilungu cha weno va Mutongo TV ngwatani ya mukamba ende na tuma ni wakumukuvi kwesela ile itatu kenda ya mwitano ni ngwetha ngiosoma na indi dhino wa Facebook page ito Mutongo TV hakikisha nondo tu live no ende na watuma indi quick ya comment yaku na ende wisema dhino wa Facebook page ya kwa itawa Steven Muema Kenya hakikisha ende niweke ya comment yakubu nondo nombo na bune na musani na ngwetha ngisoma comment yakubu ende ya tuma ni wakumukuvi tutabia usese weva na indi kana utukwete mitambo ya loud and clear bonde balawi nondo ninge wanzio ninge wa yemoyo ninge wa ya Joyce wa Lucy umbite ndino wa Facebook YouTube page Mutongo TV palatu live umbite Sebastian Kayombu Junior big up Lucy Chris wa Kanesa wa mkata Steven wa Vakara tina niko locked kabisa salimia huyo madamu yuko smart Njoki Nancy Njoki big up wa Lucy pande na Rashford Kavwele pande za Ndongo ni tuko locked Jeremia Mutoa Paul Tiondi nikiwa Mombasa ukambea Mutinda Mwala tukwete view ne muvyamu no ende yanaotuma utumani waku mukuvi kwesela ende ile itatu kenda mwitano na ende ndene wa Facebook page to ilani Mutongo TV to live na ende kwa twende andika wathi waku ambe na pande watu mbathi na yapa nondo pare otherwise ndithi kwina nondo paina mwanosu kuimbesa baimondo wezikila ni ngupitia no nye ni wega nese ni nambathi ya yutia soma ende mpaka high school ni na yu ila wa primary kila cho si ya ku record nicho ko kwa mundu wina kulu kana pare ingwa na bai mundu umwe wa witu wese kana ni nambathi ngwandika watu mara matabeneki nondo ninona ona nawe ta kindu giki isa kwitha na muthia na mwambio nondo wondu babwana kwa tutekani ko baili ata ya kwa ina thina mwingi muno thina wa thina thina ni general thina ula waibone witha maena malui kana thina mo generally twaeto na thina balance yetu kwa ina thina wa kusoma kuya kwikia kila kindu kwa uyu mbathi paya chance cha kwisa kwisilia kana no na lo wetangatetheka no na ni so mengete thia ngerinia thia ngeri bia badai ya na yu wathi wambe wese recording ndi na record yo wathi su 2010 just the other day na yu ibinda ila wa yu secondary wathi wamba kwenda kana naende kuandika mbingi na pile up mbingi kwanza saidi na hard cover ya kuandika sasa ya break sasa ya ukoma no butwende ya na yu pepa ndo ndi wala ni music kana ni kwa na kwaya kana wa manangi tailwa win kwaya ni na ina muno ni mwitu munini kana yani na ne kanisani na sia wana tuwe Sunday school kuni ne gwa mbathi yinwa nesa no gethi ondo zuwe ngoni na naende na kwina bamwe na kwaya ya musi tutongo egwe ni kwaya master na mwendete muno eta matheka wa nzumo ula atu ya Muema kwina mabia makaina no nduzi ni wambika wo muno na tata uthi kwithia ngone bia ngaikulia we no wine nundu mwalimu uzi bai Sunday ya bita tatuitu konanga imoko Muema konanga mabia magako nange anga imoko ndo sinwanenga ngo negwana the ya muno ko ebala we ata iwe Yesu nondo agumatheka nondo jibo no iwe no ni otono ndethia na wina wasewe na ina mbathi wase sionde I can do all base base tia ome lakini ningi ndiye zikicha base onetha ndiye lulumai kwa hiyo mwalimu wa kwaya ni mwalimu wa kwaya wewe tayari yeah right now yeah kuuni wesi obundisia mawasya tayari ni obundisia mawasya ni mbundite mawasya na ngayose onguma iso ni wesi peke ndo katatiza hando ka alto na katena jinsi kana veka kathi kama wesi kama mtu ukatopa kanisa ka alto na katena ndo kalika okay ndo nenge wathi mwingine out yini ni wesi wathi no aye baadhi no sia atenzi za roni nionapo amani kama shwari na ujua pauta sikasa prana katonyo likata nionapo amani kama shwari
haunionapo shida. Yesu ni soprano. Yesu ni soprano. Kwa tu yuka kaoto. Nionapo amani kama shwa. The Yanga. The Yanga. Ni The Yanga ni video. Nionapo amani kama shwari, haunionapo shida. Kwa hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Kuna ni mane kuina by the way. Kwanza we sawa, we move. Haya, isini alto. Alto. Haya, na tena ilikata. Tena inao. Nionapo amani kama shwari, haunionapo shida. Usonge tu. Kwa mambo yote imeni. Ndio na bana. Good. Kuna nilika by the way. Yeah. Yule wa kwaya ju. Kilanda nalikanika no Kasabrano. Kasabrano kwa yule mundu umeju ukita softness voice and ukoa you take a lot of water twas you mean you take you know you take you no ida sindu ite sukali nikano utoleche soprano tamatimo lakini tima nyingi nionapo amani kama shwari within akuko mwaelobika ni ayenezi ndiye sekuna wasiwasi wa mundu soprano ya mundu melika yuni mwalimu wako nobika soprano ya mundu melika dalo liko ula kine they a bit deeper ni nionapo amani kama shwari, haunionapo shida. Ndoka pepele bukati. Kwa hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Yes. Hala, na obezi ne kulika. Nilika lakini baundi dhani mobetu mononto isi nondo wazeti nini si toni ya bass na toni ile tolikata toni yoyu nionapo amani kama shwari hapo sasa kundi noka na bundi se lazima wine kana utalatie muziki kana mabia maine kana mabia maine yes na yuwe kwaya ngila wina kwaya yo shape ya tandini wa wini wapi kwaya ni shape yo yani na kwata discipline notute wani saa 10 ku report kanisani pika saa 10 na before saa 10 nikana wose nzebe nikana mwalimu ajoka witheni mwilienthi yaso kaya nenga discipline yo mukiangai ndote ya wani mathekochu the one will out mwani musii ona kwa yani ndokoke wese no discipline ka ethandu amba guthi gungithia ng'ombe utokite kwaya ndokoke kwaya kune utie kwenye maundu mema sio nikanothi kwaya na chucha ndethi muno mpaka leo discipline mpaka oyu woni esa ila nuki ayewe we masa watu ya vitu ni la sungu no mati ya masa tia sungu no lo kwenda na yeye yakai discipline yuki wini ki wasiwa kuna ki wini na kumana uwini ekwa yote risiata in fact kwaya ndio utethia kumana sauti sauti ni kipawa na osiawe we mwini na woka bawe ikita kuendea kina nondo ula ukare na kipawa kwa yani there are a lot of mentorship aliso kwata line lakini ula we na kipawa at least oka alikite ukithia wa mwenu ni yo soprano onetha yake ni kuomba asia ni amuka nondo already is gifted na hena no kwenda kwiku na wendo kwa kwina kumana ciana unataka ama utaki ndio inotenda aye na yule ila ina wa ndio record weso twika no record 2010 nicho kila cha tumia wa television hiyo ndio so record twabika 2010 kana wateleto wathi wambo kwa tamwaji ti wathi still woka ilobi ndoka kumanda mbeso sione to challenge siande no na kuatia ni abuwe there yinde sa ko stabilize ba kuwe binta besiana ngoya nina musie kuni balance maundu ukethia ni ngumana siola ni thana mbesa cia nona ni the studio niguo nithi but musukumo wibo ni thiendi lakini ngayesa kuka so ila na kwati cio thindia strangle na ndie kwina album ndokete ro mwanda museisia ni kilungu cha weno vana mutongo TV ngwatana mukamba na kwa Steven Muema
ni na Jossy wa Lucy ndino Facebook page ya kwa Steven Muema Kenya nikita post puni na musani ombete Liz Kamusio ka Steven shoyi tuangethe si Jossy no mwe esawa Pastor Vero Magi umbete Greta Show nande kwa sio kambia Toto Zombe ukambia indi kivindi kisawa kethia Jossy sana Samuel Musau wa mukitata Steve kivindi nikisio ni mukwati chinesani vamwala ngethese Jossy muno nitawa Samuel Musau ni muvia muno Samuel Musau Natasha Docas James umbite locked in Katolone loud and clear say hi to beautiful angel Lucy go no limitation in human David Kalonzo umbite apo sawa bro ni muvia muno David Kalonzo naindi na utumete otumani wako mukuvikwesela ile itatu kendaye mwe itano ni wengwenda kusisia watu motumani wako mukuvikwesela ile itatu kendaye mwe itano ningwetha ende ngi usoma utabio seiseva na ende kipindi kiliata ko musia isi na ende ndeno Facebook page itu Mutongo TV bado ende ningwetha ngi soma utumani wako mukuvine kwetha tu live na ende nikuya bande bone kwete asani ala wale to mama na nundu kui andu mena talent muno mena kinengo makunawe ya musio lakini utanamba kumama na utanamba kuwenge wayo koni moni mama anda naende ngikwete ndino wa kilungu kicha weno va Mutongo TV ngwatani ya mukamba na kwe utumani wako mukuvikwesela ile itatu kendaye muitano naende ne uongwenda kusoma umbete msalimia mgeni tunawatazama mama Bahati ni movia muno hi Steve ngeze sema malusi muno na umwe esawa vyo enda ke yukileno ndo akwenda nguma na ngayula wekie mudhenzi usundine wake atajidhihirisha ndani yake na wengine ni Sylvia Mwekali ni movia muno morning Steve na Jossy ni masemumo kuma mulolongo Jossy your blessing to many ni movia muno hi Steve na wa Lucy I am Monica from Kasina Mulolongo watching you and my lovely husband twakupenda sana ni movia muno tunawapenda pia Michael Monyi kuma Kayole Kethia mwani witu ni kwa ngwete ya 1983 to 1984 kwa ngaiva hiyo ndo tatonyeka windhini wa utangiyo na mwikio amen Steve madamusu esawa nina manya thina we mwiso ni Angelica ni movia muno mulongo Kasina ni ndhini wa kivindi Jossy is admirable woman God bless you dear ni Docas Moteo ukambia ni Lucy kumandala ni big up Jossy na indi unaeza ni sawa Steven mavipi bro Nemia Musumbi from Mulolongo thanks mitambo iko poa hapa na my bro ne movia muno ndo kwenda na oseisia kilungu kicha weno va Mutongo TV ngwatani ya mukamba ni na Jossy wa Lucy na yeye kwambia so that period between umeskulu na uyesa ko record 2010 kweli hata kwa chao cha ndende kwende kutwawa kwithwa na ciana kumanda wia kuthukuma na kwithia yu wi katika harakati la ya mondo no umie ilobi no umie musio ilobi yue what next pepe story nene nondo na va Mutongo ibe ando niseme kwenda twana ta Joshua na mwana onge bawe ta wakitheka na Jeremy ando meo ke bathukani ulawa kwa manana ke bae kitaka kwa bila kabwa endo twana mitoki yue ne kolye ibinda yo twana nondo no hote ando by the way no tono ibinda yo twana mundu amanata kana ni abike ibinda yune sasa ya kwa sio twana kana sio twao ibinda kutwana na kutwawa dhingwa matu wabicha miaka ya 20 kwamba tu kana ni sikenya miaka mbao no twawe kano mundu omeambe kweka tuno matwawe mabika mbao na ibinda yu yapika ni withana that self inner feeling no ni twike kibeti cha mundu no wose manjukumu tiko thio sisi kwa ibinda yu yapika wibaagwa ni mundu unaeba etwe na ingi lakini ula woko kwibaasya ibinda yibiku no lazima utwaye ko ubana ibinda ni abikatwa bikamia mbao na kindu miaka ndo itala muno ta omutia ula wiba etwe naguo saisu nundu no tona kwibaagwa na ndo 20 lakini onthe ndu kuigwa wendo twawa lakini wesa kwibaagwa ni mundu wa 21 uziwe thigwa baaju nina lotwa na peke ndo siasa peke ndo consider
Ninwa ilo consider kindu. Kila mundu ena. Tasi mundu mukali to consider cha. Mundu mukane tofauti no longi. Ali to sisi kana mwana usina ngali. Aye. Pe alama siasia. Ando ni tofauti. Pe alama siasia ngali mbinge sia mundu. Wo mutwa. Ngasi chonga mana ujo. Ngali lakini ndatwika mundu ume. Wako twana. Uwe na mali ndi ndatwika mume wa mundu. Niki kwani pe mundu tatwika mume? Mundu ina cha? Pe mundu wina kila kindu ndino lakini ndatwika mume wa mundu. Nyiwanzi no nitwika mume wa mundu. Ayo ndo kaweza. Iwe dabo. Ekawe mawe alange mezi. You mundu ume wotwika mume muona uma kwa ngai. Unless you boye ngai ukwate mume ndukakwate mundu ume. Na ke mundu ume alito sisi cha ndino mundu muka. Mundu ume alito sisi. Maundu alamo we mwene wa boye ngai. Na pe maundu general. Pe maundu general. Musielo wa mwitu. Ona atenezo utangiwa. Pe musielo wa natural. Wife material. Pe misi ya wife material. Usibeke ndo haki to wife material. Wife material ni mundu tona kada. Mundu tona thambia mingi kada kana. Aye. Wife material yoneka ai. Ibuguni ya ndimo. 31. Ni mundu icha. Ndio kuneo mwaka nduthi usome. Lakini in general. Mundu usu generally. Ni mwikasuma uyani. Timotulu. Nundu nukuona kibeti juchenda akikaeteliu. Sawa. Mundu usu no cloth no toma kuvalisha family. Kumikia ngwa. Mume obu ande complain. Nundu ni ndimo ya mutabi maandiko mangai. Mundu usu no tona kuthiaga wa munda. Yini mundu mugati mundu me. Aka wa munda na aka kwata mume kwa kamwe ukangoni pati bono wiye my dear. Na muiseto. Yusi ni mundu wina qualities ilanga iwenda. Na yine ukule ni kenda tusio kebange waneno yakwe. Oyu matuko maingi Biblia ni nengete mundu mukawa dha ko dha submissive. Akame kwenda kwa submissive menda meana ne kana methe meyolo. Thina ni muone technology yene mapinda mapendukite kana no dunia ili. Mitabyo. Sindu zito mitabyo mwema. Na mitabyo mundu ndama naye na mitabyo. I resort neziko tabasyo na mitabyo. Niki. Paipandu na baikethe wa bandu. Mundu mugokethe yolo wa mundu me. Na tiki mbesa kana nini? The Bible says if you to submit. Nenu mukanengo kamwe ogenu kamwe mete. Sikila kitu mandu menda kuanana. Iwewe ndo atwana. Withi twata. Nenda ne. Wende mukau waku. Kwanza inyumu ya thokile no muyo love the wife of your youth. Ula wendie wa munyako mwendea kumwenda. Lakini inyumu yoga moyethi amwimbisi yenda job. Kana wisi akana wenda kana yolwa npe mundu na akasiji. Wita wa mukau. So pupu kibeto kana byo nondo mundu ono ndu mwenda. Na ke revenge na disabumiti. Na mutwana withuka. So ndaili to revenge. Withitwa kuna uyo waku. Etha nyindu ninona andu mbendete na nuo ndaite. Ndiko tabia ndiona andu mbendete. I'll continue submitting. Ni submit wizomboeka. Ni submit wizomboeka umbende. Nu izipe kusubmit. Pe kusubmit kwa kwizomboesha mundu. Akezacha ndiye no na ndika vie. Let me just love her the way she is. Kwa waka ni mwe submit mundu sio amboeke. Musubmit ebyo. Amboeke ni kusubmitiwa. Nundu wa wokela muno na akiokele. Paketha be parallel line ile itezao koma. Ni muvya muno ndo akau. Nene ukule wabikipa wewe yu ni sasi yako sio record wa dio kwambe. Na bikie pando. Nethika muno nthini wanga iwethia utangio ne nande yani wikite bina. Na nabika wethia ni nguthio ma crusade kanisani nitukwina. Na wethia ni kiliona kwa manana mundu kila mundu ndiro kumbonea. Wewe si unakaa kuimba? Ai. Kona yoyote. Ona na school nondo bevinda nayo mwalimu wa primary. Alimu maimbia ukai mwalimu. Nakaaje? Unakaa kuimba. Hai. Ndithi musi ndiamba kuya muno ndiase sasa Mungu ni wizini na mbathi dina mbesa. Kwa nini watu wanasema nakaa kuimba? No ni numbers. Kwa
musukumo wa watu wazuri gina pastor mwa kwa niwe siombia can you do something no utona kwikondo nundu wa Ngai so nikatinasia hii ni thibitisho ya kwamba bathina andika atisia maneka Ngaine mundu na ina kwa toto pesa wethi aona nina ambia kwenda kwasia hapana indi no kila na kipina so na kwata mugo wango wona we kunga yo nenda wiki ukwata mugo na kwata peace na change maisha masenzi pyo na wethi ayune na twika mundu ngi the Lord is able to do around about for you. Even this record album meta wata Masumbuko ni ya album yambe ni album whether not other way album ni akanata nota ya katano ko kunete wathi Ngai ni museo ta ya katano na bayingi siyo ikoni abo ngesi yo numba nondo YouTube tolekasia in beats YouTube channel yako itawa Jossy Walusi no sina subscribers mena nini si yeah mavikira 1.2 yeah bara no ngaita muno kazi ro muno ngai museo yeah mwenda museisia ni Jossy Walusi langu nena na kindi wa kilungu cha wana uva Mutongo TV ngwata ya mukamba YouTube channel yake itawa Jossy Walusi indi nundu no kwathimita muno akishene wasembabu wabini yakenda uketa wa subscribe indi ubini yakabato niketha akandikishona langi mutuni obwithe wa wathi ketha akandikishona subscribe na petha akakengele kevu indi ukatina kakengele kuatina imaanisha Jossy Walusi omya wathi ungi no kwisa ithe wima na imagine ku subscribe no mana ndo subscribe ndeni wa YouTube channel yake itawa Jossy Walusi nikenda ni wese ithe ne wa mu promotion wa support mini latu na kemo thanyani wo munthi utumani wa kumukuvi wetumete kwisela ile itatu kenda imwe itano ningwetha ngiobetea itina wa ibindete ya sawa utumani wa kumukuvi kwisela ile itatu kenda imwe itano tu live ndeni wa mutandao wito wa Facebook ende no wiki comment ya kukunthi wa Facebook ende ukesetha na miona ndo soma utumani maku ele atatu mbele neliza kumakikule maoto asuma kemesawa vyo nondo metwano ya matukwa yena thinane muvyamo no ai Mutongo TV ni thukise ni va mwatate ndiosa mayo kwimweni wito mutavye Ngai no kumuvicha vasa ale akuyona ne Esther Masako kuma mwatate mbithi kuma kabiani Nisika bene kana kadhia ni Masako matamu madam Uswe sawa mono hey Steve na Jossy Dominic Mwandoku Makatangi ni cia neva musi kipindi kisawa salimia mgeni wetu ni Mary kutoka Matu ni muvyamo no ni kuliati ni wandu wengi maiweta yolua nguma kuiona kwani asani Matu kwa no message say the mena nguma ata maiona ata kila mundu yona digirisi ameona no si itayane nende na ilo kuwa miyono yiwetwa ni character ikwata mundu na ndamana na ingeno mana niki ila na inawathi tozu kana undu ni yoku ni nugiri wethe angari langu likagela mundu kala ka pando na umakwina bwana niki nundu mwingathililyo ni yuka na theta wani maundu masio mwingathililyo ndweta wani thina weta wani maundu mase na nibo wiyawa bwaona maundu masio mendele na kukapoya Ngai au nenge winivyo nikana ndukeze kwanwa na nzia yake aini ni meongolo ni kule wini kutethetia ata wini undethetie muno ndu wambe no nengete kwithia ni bakubina Ngai muno no kanenga kwithwa ni busy kilikoni chakwa ki busy muno dina saa dina time mala maingi ni thani sileti oni saa ingi wathiusu kwikwata you see ni thigwina pachathi ni thina ku ni titwe bana ba ni baba langu thimbe ni ti apology ba akanisani ni kumbenda mosi wakwa no mbenda wathi no ndethetie kwitha ni busy na kuthengeania na Ngai no kanenga mwana mosi woboya ni kule besides kwina upando ngewika ni mundu wa business ni business lady you are a business woman yes ndongo tekithanga ko business woman ukona biashara mo ni thani business woman ni importer wa yato nini ta yato uka import kuma mwingo Ngai ni museo
Ona wende yone sendi na ndo mbonyema o mondo au zile na kwa. Ngaini museo. Kwani ngakwata pesa na kwa tuni yone. Ndesa yatu. Sioka kuma moingo. Ndiba. Sioka nisia ndi tofauti. Yo sia Canada, yo sia China. Kou sioka si mixed up. Na siapika kwa display nditanesa. Canada. Popote. Wathi ndisianza kana no vange kuzo. Ya ndisianza. Weka ku import. Nini import ani ba kwa. Lakini no vangete ku Saudi muthenya umwe. Yeah, soon. Ngothi. Wakolle ku sometheniki. No ndoi. Kari Yesu no ninye netwa je course by the way. They no so me professional. Ni na ndie college na mamusi no kana kunanga to yatwa mind na watambesa. Nezo methia kwanza nasoma ndi. Na nami no soma. No ndute ya ikaria ila nenda. Nazo methisia newa apana. Ndikwenda. Ekanga ini kondula ni wa wimbendesia na uma rosafi na alika business. Nenda ni thio soma wa business. Ndi ila nasomete muno but the chance came no mbeza ziatie the number I thank God ni sawa. Umundu we sawa. Ni poa. Tumi na metuki uyona bandino wa miaka 5 yukite ndino wa wini. Miaka 5 yukite. Niona ni na ilita kwitha ninete saidi wondo ninete ju. Na ngetha na album ingi taina. Na wathiunga thinga ina ngina thingi. Wini we na mbesa. Wini we na mbesa. Na tunyeta kwatisi ngwenda. But wasa mambathi mbesa sia wini. Nini pokealo yote sia skiza. Ndia sia ndia aja. Nose no thukuke kengana. Nimekula. Na no ni ite sia kwitwa bandu ngaina. No ni ite sia kwitwa kanisa ni ngaudumu. Na ndieta sia mundu. You just be blessed. No itinuka. No yunya taithi. Album yako ya mwisho itawata ila most recent. Ila recent iketwa kesho. Itawa kesho. Tayari itawa kesho. Itawa kesho diba YouTube kesho. Itawa kesho. Wathi ula ulidite album itawa kesho. Igoso ni wenendete ndise ange menda wiba. Okay. Komanisha a lot to your life. It means a lot to me. No ndabasia one bebinda. One maundu no mali okay. Ukomie nai no amukeneza. Wathelo wako wonde no YouTube wako ata views ile mbingi vyo ne wewe. Wita wa Amina. Wathi usu wakwa no expect ya. Ata. Witha choice chakwa anyway choice but peo kitumi chando kuusisia ndiese they know themselves. Wakwati ata. Wathi. Wakwati views sianata. Si bakupe 3,500 kusongo. Yeah. Si 3,500 by the way. Amina song. Na ni wathi museo. Aya, peka segment twithana koi. Or very short. Director, nendo mathe kala kamindo kaitu kala ka countdown kaitu peka segment twithana ko how many questions can you laisi? Nikenda sedia musiaise ni wako manza. Director utri sawa? Tu mawasi atatu makwina kwaya. Sopran, alto, bass. Guitar itatu. Rhythm, solo, bass. Sindu itatu sia kuwa chapati. Kalai ka chapati, moti na mwaki. Malangira tu rainbow. Red, indigo, violet. Two birds domestic. Nguko nanga na nguko nacho. Ne bata. Nsia adala. Ayo wasungia makolo mengi. Nana ni wasungia makolo ala mengi vyo. Asante. Aya, yue pekangike daba 7 very simple questions about you. Nikenda we say there musiaise na woman outside wini anoma ina time. You are ready? The happiest moment in your life. Lawe wiyo mwepi. When I knew Christ as my personal savior kako isante. Okay. Kindo utakaika kweka. Nye ndika kakwina na kutaya ngai. Aya. Kindo most memorable moment kana kindo kilota ko loika lao likanita. Ni kithoku kana kiseo. Eni. Nundu na thokomie mendi bandu maine na kisungu na kwandia matapete numie from for the other day majizi ne pete ndiwa
Na kuwe mundu form 4. Aya. A person who changed your life. Mundu mwa vindu ya maisha mako. My mom. My mom. Kwina thinu gibeti chuchu nikisila siangeiwo metho inondo kiobo. My mom changed my life. Kotya iyo misi. Zandi wa iyo. Kotwiki wako jowa. That's why today mimi nyengethia na nangwa ngiri 3. Ikomi 20 nina sio ikaniwea. Nondo neneze kotwikiwa. Ngwa ngiri 3. Ata 30k naweza. Nina sio nuwe. Ibe bandu neze ile na 30 ni kwikia nayo. Okay. Epuku wasomie na no ililikanete. Either storybook and anything. Betrayal in the City. Betrayal in the City by Francis Imbuga. No likanaka line kama Mulili. Mulili was trained and given the wrong job. Betrayal in the City. Aya, your best supper. My best supper. Leula wawe wawe muyopiola leto ya your supper. Ngima na manago. Yeah. We wawe musi we home. We sunigo home best. Wena best ngiro na gwele to hiyo kwa watoza manago. Manago. Na ngima. Manago. Aya, ikuli ya mwisho. A movie you watched when growing up. Movie wasisi ibindala we ana. Na ai na nese ibindala. Ne movie kana nikizo be. Ana asiacha kwene unfortunately. The rich also cry. Ni ya Nigeria na ya. Ando si maema Nigeria lakini. Na ati andu wanaweza na emainti. So I ne the rich also cry na enenga roho. Si hizo pita ino si hiyo mindo movie no. Ya bwana tamarita the Maria hii. Ya himo the mboso. We na hii to me name. Ni stage yepa ila kuiwenda kuiso perform. Nye. Njengezo kwa hata stage ngethia. Uhuru aileva huyu. Then I sing. Na my pastor aileva next. Hey. Na iwa moyo. Yeah. Mundu lo kwenda kwesa 10 collab na kenu. Oh you? Nika solo. I love that man. Nenda ka solo. Pe wadi umo wake wezi? Wewe. Oyo na ini wametoke. Owe asiati. Newi andu manena na akilia solo. Na ina wathi na asia kieni cha changai. Yuni ndi maondo makwambia. Na kieni kinene. Wathi wa kwazi ula mo series and communication. Kwa tuinie kesho ba ini tuimini. Kesho wina wati. Na tanzama kesho, 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 na tanzama kesho, naona baraka za Bwana. Hiyo kesho kutapambazuka, siku njema ije pamoja na afya njema, vitu ka hizo. Tuimina hii nenda otavyo musaisia undo utonya kukwata undo utonya kukwata wathi waku na ende umonenge namba kusete kamera kadhano kwenda nenga musaisia no angwatie YouTube, Twitter, Facebook Jossy Walusi na wenda namba ya kwa ngonenga oyo 0710 352 954. Yes. 0710 352 954. Wengwatia life. Yani we mutandao ni wa Twitter. Bana yo matukwa. Sorry na Instagram. You can find me there. At Jossy Walusi. Yes. Na kwa namba yako ni ile 395 watu moto manimu kufikisila namba esu ni ongwatia na ende twati Facebook Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official na ende naoma the Facebook page ya kwa ita Steven Muema Kenya uka like na ende none tha bandi na mutandao wa YouTube ita Steven Muema ambao semba kunika ndaona maondo masio alani kuikie kuna ndokolo ni ku subscribe na ende Mutongo TV official na channel to YouTube channel to ya Mutongo inye pauni poto bika mudhiwa kilungu kicha weno va Mutongo TV ngwatana
mukamba nita Steven Muema na Jossy walusi ni muvya muno ngwendete muno tukwendete muno wa Mutongo TV ni muvya ndwa kusese kuma mwambeyo mbaka muthia na kuma matuko atatumo ni wakatano ila twa vingu yake sese kiita Mutongo TV no tukwete kwoko ni tukwendete muno ni muvya muno ni soko manana ku wiyo saa 1:30 na saa 3:30 ngekwete vilingi wa mavo lakini saa muonza no kwa manana Faith Mackenzie wa Mutunga aikwetea vilingi wa mavo na indi wa yuto ambao songathi omwe wa Jossy wanato tusongathi watu imina kesho yeah director kesho nikenda tu kesho tuminete nikenda tu manekana Lucy ni winete mbathino wa Lucy nikenda ni manekana ne winete mbathino we ready kabisa kesho yes Inu ni Mutongo TV.